umunsi w'umugore. Ese iyo bavuze umunsi w'umugore wumva iki? Ese ubasha gusobanukirwa umunsi w'umugore, iterambere ry'umugore? Urakaza neza mu isi y'ibyegeranyo, aho nta handi ni kuri Vumbura TV. Ndagusaba gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV kugira ngo ujye ubona izindi video zacu zitandukanye. Umunsi mpuzamahanga w'umugore wizihizwa buri mwaka ku itariki ya 8 Werurwe, ugamije gushimangira uruhare rw'umugore mu iterambere ry'isi no guharanira uburenganzira bwe. Mu Rwanda uyu munsi usanze igihugu gifite byinshi byagezweho mu guteza imbere umugore, ariko hakiri n'imbogamizi zigomba gukemurwa. Uyu ni umunsi wo kuzirikana agaciro k'umugore mu muryango n'uruhare rwe mu iterambere ry'igihugu, hareberwa hamwe aho abagore bageze, imbogamizi bagihura nazo n'ingamba zikwiye gufatwa kugira ngo barusheho kwihuta mu iterambere. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, kimwe mu bikorwa by'ingenzi leta y'u Rwanda yashyizemo imbaraga no guteza imbere uburinganire hagati y'abagore n'abagabo. Mu mwaka w'1995 yashyize umukono ku masezerano yo guteza imbere uburenganzira bw'abagore yasinyiwe i Beijing mu Bushinwa. Imvugo yabaye ingiro kuko uba benshi bari mu nzego nkuru za leta zifata ibyemezo mu miyoborere y'igihugu, mu nteko nshingamategeko, ndetse baniteje imbere mu bikorera. Mu mwaka wa 2008 inteko nshingamategeko y'u Rwanda, umutwe w'abadepite yabaye iya mbere ku isi kugira abagore benshi ugereranyije n'abagabo. Abagore bageze kuri 61.25% mu gihe urwego rw'isi bangana na 26.4%. U Rwanda ruri ku mwanya wa mbere hakurikijwe urutonde ngaruka kwezi rwa IPU kuva mu myaka 10 ishize. U Rwanda kandi rufite abagize inteko nshingamategeko bakiri mu rubyiruko. Abagera kuri 1/2 mu badepite bari munsi y'imyaka 45, ari nayo iherwaho gusubiza hasi ugereranyije na 29.85% ku rwego rw'isi. Abagore kandi bagize 50% bya guverinoma, mu gihe inzego z'ibanze zigomba kuba zigizwe na 30% by'abagore nk'uko amategeko abiteganya. Ubwo yari mu nteko rusange ya 63 y'umuryango w'abibumbye muri Nzeri 2008, Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rwahisemo guteza imbere uburinganire kuko ari intwaro y'iterambere. Imibare igaragaza kandi ko abagore batanga umusanzu 30% mu bukungu bwose bw'imbere mu gihugu GDP. Batinyutse kwihangira imirimo kuko ubu bayobora 42% by'amasosiyete y'ubucuruzi yanditse mu gihugu hose na 58% by'ubucuruzi butanditse nk'uko byerekanwe na raporo y'ikigo mpuzamahanga cy'imari International Finance Corporation. U Rwanda rwateje imbere uburezi cyane ubw'umwana w'umukobwa, ndetse imibare igaragaza ko bitabira ishuri cyane ku kigero cya 98% kurusha abahungu. Abahungu bo bitabira ku kigero cya 97%. Byongeye kandi abakobwa bashishikarizwa kwiga amasomo y'ubumenyi, ikoranabuhanga, imibare mbere yafatwaga nk'iyagenewe basaza babo abahungu, kandi abatsinze neza bakabona amahirwe yo gukomeza amashuri yabo muri kaminuza zikomeye mu gihugu no hanze y'igihugu. U Rwanda kandi rushimwa ndetse rugafatwa na bimwe mu bihugu nk'ishuri ry'imiyoborere myiza no kwimakaza ihame ry'uburinganire. Impuguke mu by'uburinganire n'iterambere Dr. Josephine Mukabera aherutse kubwira RBA ko umugore yateye imbere kuko yahawe ijambo, arigishwa ndetse ashobora kwiteza imbere. Yagize ati, umugore wo mu Rwanda mu gihe tugezemo ubona yarateye imbere kuko mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi hari ibyo umugore yari yarahejejwemo mu burezi ndetse no muri politike no mu kazi. Umuyobozi mukuru w'inama y'igihugu y'abagore Nyiramajyambere Blansiya yagaragaje ko ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ridatuma umugore asuzugura umugabo, ahubwo ribafasha mu iterambere ryabo. Yagize ati, ni ugukomeza kwigisha abantu tukabigisha ku buryo n'urubyiruko ruzamuka rubizi, ahubwo uburinganire ni ukureshya mu mategeko tugahabwa uburenganzira bungana. Guverinoma y'u Rwanda yagiye ishyiraho ingamba na gahunda zo guteza imbere umugore, yaba mu burezi, ubukungu, imiyoborere n'ibindi. Mu rwego rwa politike u Rwanda rwashyizeho ingamba zihamye zo kwimakaza ihame ry'uburinganire. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015 rishimangira ko abagore bagira nibura 30% by'imyanya mu nzego zifatirwamo ibyemezo. Nubwo hari intambwe yatewe mu nzego za leta, mu bikorera haracyagaragamo icyuho mu kubahiriza ihame ry'uburinganire. Raporo zitandukanye zagaragaje ko abagore bakiri bake mu myanya y'ubuyobozi mu bigo byigenga, bikaba bisabwa gushyiraho ingamba zihariye zo guteza imbere ihame ry'uburinganire muri uru rwego. Minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango MIGPROF ivuga ko uburinganire atari imibare gusa, ahubwo ari ugukuraho imbogamizi zibangamira abageze muri iyi myanya. Ibi bisabwa guhindura imyumvire, gukuraho imiziro n'imigenzo mibi byabangamira abagore mu iterambere ryabo.
mu rwego rw'ubuhinzi n'ubworozi abagore 3,000 bakora uyu mwuga bahawe telefoni zigezweho binyuze muri gahunda ya Connect Rwanda. Izi telefoni zizabafasha kubona amakuru akenewe no kunoza imikorere yabo, bikazatuma barushaho gutera imbere no guteza imbere imiryango yabo. Ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare n'Isira ku miterere y'umurimo mu Rwanda bwagaragaje ko ubushomeri bwagabanyutse kugera kuri 14.7% Ugushyingo 2024. Bunagaragaza ko abagabo bari ku isoko ry'umurimo ari 71.9%, mu gihe abagore ari 57.1%. Icyo hagati y'ibitsina byombi ku isoko ry'umurimo ni 14.8%. Imibare y'inzego z'umurimo mu Rwanda igaragaza ko umwaka wa 2023-2024 abagore 29 bitabiriye gupiganira imyanya y'imirimo y'akazi muri leta, ariko abagore 1574 gusa nibo bagitsinze. Abagore 716 bahita bashyirwa mu myanya, mu gihe abandi 745 bashyizwe ku rutonde rw'abategereje aboneka umwanya. Magingo aya ntihazwi impamvu zituma abagore batitabira gupiganirwa mu myanya y'akazi, ariko biteganywa ko hazakorwa ubushakashatsi buzashyira hanze izi mpamvu. Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango w'Imana Konsoli yavuze ko mu rwego rwo kwizihiza uyu munsi mu turere twose tw'igihugu hateganyijwe ibikorwa by'ishimangira ruhare rw'umugore n'umukobwa mu iterambere ry'u Rwanda. Ati mu kwezi kwa Werurwe kose hazakorwa ibikorwa byihutisha mpindura mu guteza imbere umugore n'umukobwa hakurikijwe gahunda zateguwe. Yakomeje agira ati dukomeze kandi gusigasira ibyo twagezeho mu guteza imbere uburinganire bw'abagore n'abakobwa, twubaka umuryango ushoboye kandi utekanye. Nubwo hari byinshi byagezweho mu guteza imbere umugore mu Rwanda, haracyari imbogamizi zigomba gukemurwa. Imyumvire idahwitse ikigaragara mu bice bimwe na bimwe aho abagore bamwe bafatwa nk'abadashoboye igomba guhinduka. Gukomeza gushyira imbaraga mu burezi, guha abagore amahirwe angana n'abagabo mu nzego zose no guharanira ko ihame ry'uburinganire ryubahirizwa hose ni ingenzi mu rugendo rwo kugera ku buringanire nyabwo. Umunsi mpuzamahanga w'umugore washyizweho n'Umuryango w'Abibumbye mu mwaka w'1972. U Rwanda rwatangiye kwizihiza kuva mu mwaka w'1975. Ubusanzwe uyu munsi wizihizwa buri mwaka ku itariki 8 Werurwe. Imibare yo mu ibarura rusange ry'abaturage byo muri 2022 igaragaza ko Abanyarwanda bari 113,346,394. Muri bo 48.5% ni abagabo, naho abagore bangana na 51.5%. Naha dusoreje ikiganiro cyacu. Ndabashimiye. Niba ukunze video zacu kanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV, like, comment. Uramutse ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira muri comment. Ubuyobozi bwa Vumbura TV burifuriza abagore bose umunsi mwiza wabo. Mwiyiteho kandi mwishime. Turabakunda cyane, muraba agaciro mu buzima bwacu. Babyeyi beza mwatubyaye, muragahorana amata ku ruhimbi.